사기 자크라 운세 입자해봐. 그랑 당강 무시. dokter treatment toro isi kiam kere angkat. Kuidri ba. Matu doktor maka mau lupa mana ni satu neba. Mana injection kapal neba. Nipan kapal. Pongkar matu itu pokai ba. Pokai kan naik ini mengatur mengatur tu di ngatur lau tahu kan. Tha maka tangkai lau tahu dah ini masasi. Itu tu peran lo. Di tahu yang tak kau jaga. Aku dah. Aduh, Mai son itu. Sudah. Sing tak buku. Asli pura changes dari. Sing tak buku ni luar lah. Sing tahu di bera di yang Sini sumpah pom dari. Sak suah sampai di susah ya belum. Tum tahu cara. Lagi lagi kita kena tahu ya belum. Kena tahu yang sendiri tahu saja. Sare. Ada di yang tahu dia. Ini jauh itu yang kerja aku marah, ini hikmah begini aja. Ada baik. Control kah tahu? Meroksi caning mana ini meroksi. Kita amma ni kalau kudung di sini kita nggak boleh bawa. Ada cara itu kuiman begitu. Hangau tu bising tu. Ada kerak cai ba. Mai dah sana kan untuk pion ni. Sudah. Karim tahu dari ko. Kan nungai. Aja anak si pah begini. Karim ni terus ini. Kenai gini. Lagi anak bagi matang dok kita habis oh itu. Ai di sana dia hanya kini ani menung lay damne. Nung lay bermatam jida aina aku gi kuseng jo be mite hidak mana masingna ahamada mu hidak sikra tha khare doktor gi hidak uli amta tha jati. Tha da bermatam jida ahamada ai chani hidak semak ti thakun matam da nung ta khare. Ani ta khare nung ani ta matung hidak se aina pithak kare. Pithak pangam da badagi ai thabang na chinbali na magi hidak lang ta sema ngam dre. Pithak ta badagi asigi hidak se ai gi imong nu pipo sangam da ama oge ba ai gi wagi masani mo. Mane ni ne smai tawi harak badagi aina aku gi sida lai. Koi lao adu dia koi smai pulam magi harak kan imong nu gi la kan da aku gi kasai lamba aku gi sar pasan ta hoi dai hoi la kan da aku gi jom sa gi sagoi ji da koi ji pulla ga wori wata sana kan hidak se lawo ha kan ai hidak se mi sida ku dak ta dum lawi hari ba gi naw fi be asiga ibani se pun hidak se lawmi na madam da ai gi san pi gi lawi ai gi lawi di ai isa na ja ta ga su ai gi san pi bu bharata ga di ai gi isa na phata gi mama ai di ko da sa su jai ha ba khan ni ado ai gi san pi je si hidak se ai packet lising ho gi ba ji ma kha lu ja ho ni mi tara ga hu doi ni su bu madam da ai san pi gi nung tara ba matung da ma tara ga hum doi ni da tara pa nung se adai da masinga da lei da natra kini da lei ba kini da lei bane kini oje loina lei oje ani mak da lei ba nung kya no ta ri si nung ani tare nung ani ta aduga sina mo ai ne hidak se mo makha mo khan bi je ki ge haidana ai ne hidak se mo launa ba yam phai adu makha ta na pije thokpi adu nung ta ba khak ta na te siga pharak toi se masa da asigi sen di asigi posi di akoi mi pung khudi mangna ana ba su na da ba su sabi u ha go wa pham se ai mayam da si tha ga chai dei ma ha yam pha ba oi te mori family su ngai pha ba ko si kha khai ga loisin ja ge na ba khu pa ge ma sum hango ba sam thin to ba ge itai magi hanan naram je isadan naram je kai kai no isadan naram hitak cha dingai hidak sa dingai na ba se tum ba se yawon la ba dum ayo hai de hagolo so ayo hai de gi sak sa ba do adu su ne hagolo pa si de ta tang je loi ni thujan gra boining doi ni ko adu ne khwang sina mora da ne hek puina kui ne hai ba di minute nga ge sujala di kaino ma tha ba don to sele adu do tang hingi loi lummak pai tare adagi de nungju nungai te di koksina BP loi de haire BP loi be dai koksi nungai tre ko ngau ne aduga ida se ek chaba da gi ko chaba numit kya ni subda no isa itai magi hakchang na ba ko phagi je numi humni subda gi hakchang hinge yutang je na ba di phare aduna si ga ai mangani taruni suba humni na te mangani suramani chawa ja amamam chada mangani sure
Thiu mangani sube. Dene mangani sube sida ya ko aji hakchang nungai ne ne. Karo tawe aduna aigi hakchangda humang thuaju adagi ko ki azu humang ga sinane ko ekta hanadi manung jamda thokte ba adu shek sabadagi mapanda loi tholokpado amor pajingdo de yam nungai ba adagi ko nusi sinai di golbada lokthokre golbada lokthokpa ni nusi je thangala dum laiba adai si hakchang ja nungai tana khoi gi sum laibado pathaya ba chaba tumda basijo adu shek sabadagi di tumkhat kare adagi khong hamasu sang naina hamtoga sabo khopa to buje sadre adai union pass to bakanda ne saiba aduga si chara kanda di amuksune hekta phagre kai ram khogi mes lak pase si june khogi phingou lak to buje manam je nam thirame ba sum kang na bada adusu loi sense to gre si hidaki nupigi de ko sumbagi adamai to paje yamna phabane mesla imagi minga leifam gam ta haibiu thangwebal hijam nei ka mingna mayang amamra sahina hojik se humbutra he leba humbutra ga humdoi mari mushalabra mai le ram ga ni to humdoi muko ado hakchang da nuai taba phawbiri si mutaga haibiu khwang kuina phamngam daba adagi thu na ba le kok sunuai ki sungai te ba ko ado tumbadi tumba ya da moi hidak thajal tumna ba hidak thaba aduga hidak si dum sahi hadi narak wase sahi ani mu phare ai ba aduga dum marakta di hidak si akoi tharaga mu lepa yaubra dum sang naina sabirak pra hidak sia ado soidna pharani koina hoji thajarisi akoi Phytolife ki natural cell sini ngasi dagi koi thaba howsi aduga sang naina sabiro ising chu sang naina thakpiro nongmada ising sidi kya mu thakpi ising yam thakkan di ne ising chi thakpa gi haina bi ma thambiro ising chi chawrangna liter ohum gumba habadi champut mahi chak chabagi loina parakan da chawrangna liter ohum ki changna thakpio lumbu saba ising aduga ising se thakpa matamda phammaga thakpiu lepaga thakpi ganu ko phammaga thakpiro aduga hakchang soidana nuai kani hakchang loi phamak phaba oisanu ko matungda suai ko amukka su hannai khoi recording lojage pharakpagi do aduga pharakpa mayam do miyam da su la aga paudam dumaina piba ngamba oibiu ko ada koina imana hidak si saba hobiramme adu makhata na imada nungai rak padugi paudam du khara tang tambiu masi mit kyani surage siga hapta am phare hapta ma phare hakchang da nungai rak pasing du khara tambiu nungai bai phu je thikpa phang na ba adagi kokta na ba do ai doin khare adagi stair ka ngamda na tawni do amata nati mari buka hoi floor mari suba phau baka khat panga me ko ya mathang dalan mari suba phau baka panga me yam ngame matung da so hena nungai rakhini aduga hanadi ka banga mamdaba hamdadi akoi yungbi si ko ka banga mamdaba suba ka di adana han bing ta zatpada hai je ai siku ngamdrani khalle star mari je mathang ka khalle adai moi ga lai du na pai bi dien ta wi yani na yu kulai hoji akhoi na lejari mafam si ahoi madam amadagi dum taminasi madam si madam gi address se bedang madam amta haibiu ba pomai colony chingmairong Pongmai colony chingmairong haiba ko madam si matam khara angang yumpalo matungda angang yaudabagi problem mayok narambani adubu Phytolife Natural cell therapy tawbudagi haji angang phangdana yam nungaina leirapa matam haibadu oire adubu madam dagi karigumba khara tamina si madam gi ming se amtang haibiu ba Helen kawi madam gi ming Helen ko aduga sar gi ming do amtang haibiu Benison ko sagi madam gi sahi si kaya muksubi 34 years aduga sargi sahi se kaya muk sure 37 adu yum pan basi sahi kaya muk subire mana
sahi ahum sureba kwa ado doctor na di kari hai doctor na kari kamai adum problem se adum yani hai bra nga adum yawbugi asale hai bra kamai hai rakki doctor na di we treatment tawe atu ko ashi na pajana shu haide fajana su haide treatment 1.5 year ma tawe how ado saigi adum adum oithokani adum success oigani haina adum hai bra treatment tawbada kamai adum haide adum success oigani adum oigani hai ba ko problem si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯐꯇꯔ 2 yearsꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ aduna Phytolife Natural sel si tawbadagi angang oiba ngambani haibasi madam adum yabra doctor gi hidak chabadagi oirakuni haina khambra kari mo lege doctor gi hidak chabam nati nate natre treatment tawbishi 3 month rest aru lege adiki ashi noi gi hidak tu adu charaga chab thadi gi dum oikrabni o chab thadi gi dum oigreba ko doctor gi go hidak dum sari neba doctor gidi tokre ko ajuda asagi asasi saigi doctor gi hidak charaga su ekoi asasi nema ba hope se nem na layurabane ba tokhrabane ajuda ka asai thajabasi mangurabane haitare ko o adu asagi Phytolife Natural cell therapy si tha kaya tawgi tha ama makhat continuous aduda adugi matung tha ama khatara sagri cha tha ama khatara sagri cha tha ama complete chu oite ko tha ma tani cha adu sar su saba madam su saba ko bra anima pulap saba ne ko o adu taragedi chaba matamda adum magi niyom niti sab chana sumna adum ising thapgi niyom niti loina mak suna adum tawbigi bra adum tawe ba ko adu angang che hojik se tha kaya haire kamai tawre angang se hojik se tha ama ga ngashi 18 days surabani o tha ama ga 18 days sure ba ko sagi be se tha ama di complete oidre 20 days mu oibra kamai oigi 20 days madi chai hoy 20 days ko madi chai ba ko sarga medam pulap samina bane ba o hoi hoi adu saigi Phytolife Natural cell therapy tawbadagi madam gi saigi wakhan thida laiba nungai ba do haipetang tetang na haibiu energy phange energy phange hoi energy phajana phange atuka khangde atopudi skin ju dum sabani hoi hoi aduka appetite mashu khran dai adu saigi natural cell therapy se tawbadagi ngang oiba ngambasida madam da yam nungai ba faure sarsu nungai ba faure haiba paw se phangbadagi akoina saigi success oire haiba paw phangbadagi akoina asigi kano se madam go unajaba lakpani ko